Mo fanga na yada biana tanto dole o sore da zo o tin shi sa shelo tin yara bayan kana nta dole be ha presa makusi sole tuli tan kam na ta kwae ngurnya samakusi ngurna do yakaba do kan ngurna wumso ka yakaba wumso mpaaya nzangde paabo tir piangla naawuni kala puhre won kam gbo jiwo lambe bien na zang puhre song zang taba nta ngul mangle nyala Al Hassan Abdel Somed Samakusi ka Samakusi ma nye nzaba yule mbama da gbenne nyala da bor yom so kan fa nyala yule nyala nta nzaba yule mbama da bor yom Samakusi Samakusi nyala afabako mene ajiruka be dapala ka badwama lama shadar gwafon ni mane ka badwama ka mpil shukur ni mane dan ye tahiriya Islamic primary school nta from ni mane nda tom primary lama shugo primary ni yi lama shugo primary ka chan Nuhana Presby yi Nuhana Presby labna zogbel block B nta to GSS ni wana na la ka chang Tia Amas Salaga ni man kan chang in secondary school ni yini mane ka nda chang Tipole tanan HND in marketing da nyanga nda bla zan ka to shukuru ka chang University of Cape Coast ntala nang degree in marketing nta na ko hazan na jion na la be shukuriya pompon UDS kan chana dan wan na banaga nang da masters MBA don wan jama kan informelen linya na zo mata to di to ko bamdam but I really apart from shukurma acting la hanye na zang ban shao mpai mbi hagu puna nta han acting mi nyala nipti shalkar yuge to mun bilam na zasa manan tabira ajiya ndir alzama mai bi so kame ku yara kamante yelenda nan tab ma alarm so ni man ma ka npan kama do zora chem ka ntab ma boren ye to do zo haji bian kan kan da ban yasa shi man ta bian so ni kan nda bangna kamane acting ma de benni but na buan le pamshem nyala mami nye yam ndwar pem ndanye nyeba director labzoro so bu locations tanan karate intede acting ma yale mbor nan ban yakaba wumsa kan wonan wumsa nta ndanye la bianta man pina ka mbakan so ma nan dwar pem munye labzoro so nta nirba ay won wumsima mam labzoro baron kul wumsima mbon fanga dana nyasam dagban 102.5 MHz che kan ban sa ka da batin yala ban be live on Facebook aku channel Facebook din yala dagban 102.5 FM dagban 102.5 FM pa man ka a like ka commenti ka share ka solo pam to di jima amfane sawa ku se chata kanate to ate jima pompon te kamna apun to asete shukuro nguna anchang ampil shepulo hale ntinage tiyam kanate poe anda nya biya tiyam bosa wula bi ndanya bi yarga bi mahle ngunda forjina ngum bi gergere wula bi ndanya mbi hagu pure ntana ona dam baban shamba nkunyela bi yarga mbilam na halena tapana pashem habi yar mana ku bielani ona bi donwa mama zakur yarlam pa biya mama ko understand kama ngba weakness mbama so biyar muna nkun majir ayyan la biyar gandanya ta buwar da shahara biyar lam dan kamin kun nga bilam ne ka hal na zuwa ku to tamle nta biyar lam ku to tam shenya da cirsin shukurpam so nira kanin shukuta har mai kpahma abu la shara para prame buyi JSS buyi SS na ku chen la SS nta yen kula ha chang shukur ka zo so kula biane nta advice ma ka lab chang nta lan pyam ma shukur ya so biyaram cirsun shukur pam
so I will primary dibayi kan chang GSS dibayi SS dibayi so kan ya ku chang ka biyar ma tana nya ka ana zan azuji imma kaptal habba ga lapse be kan yimma man kul habyan tilli hatta bakalan gula so ri cherson biyar ram yara kan bi hagu puna ndi tablin na ji asa shi on William Bon la Dr. Samakuse wanda mai PhD wow ba shukuru ma dra chirma kar nyala biyar da sa biyar ma dan da ce ka lo shukuru ma English ma alright dan nyasam ka shukuru ngoma man pune wula ndanya wula bi ndanya wula student ndanya classroom nta inda be class brato zo ka ba fiabro mapam okay kar nyala da biyar lan karam banma kar nyala branyam kam malfo okay ka pergone biyar la mi Caribbean kar bin ni pam kan zabe pergo mane biyaram na gare shukuru okay do zo en karam bakam yala brai zo ma kan yala biyarba hale narabe nu hana praise bi un kuto tam dan wona ta karambara sahama Mr. Shaibu ona min fiabma fiabre shel ta harin ye fiabre shel no kuto tam karin yala no ku yala ye to shel wona biyaram da binni ko mi yul kam mel fon ka bon no mel ma tam bilim ma kan ban yarle do zo ntia burshel ko rata pihama nuno buma ntia ora ku zang ma chan da tam da biela GSS 3 ko ku zang ma chan GSS 2 en crash da tom de la class man crash anda bor pasar kama pasar so ngba so ra ko gbaga kama ka nku song do skola ka bi ma ma men so gbagu bat kan le kon yelwa ntia on o class ko ra ku zang ma zelba dum doel ka be ma vo ta kote ni bon bun dama za ayo crash lamba na kar dara pul na pulpa mbo vaga da go 102.5 megahertz te tersam na tuni sawa ku se malpa ka nama biane nta malpa bayi okay kamale biyo okay ta onweljira wonye Zainab okay ndamle minye Mariam okay chacha karate aminde be perbe Zainab wonye waljira yin kulci da yuma lambala no bubi munu yela ne petafno wula nya mino yela ne petafno kama na lo sashe bi no bu sashe ka bu hango ma la ngona to recognize them na bo katami okay sa na no yuko puna munu 8 years mo 8 years ka la mi la ma mi ya dan yela part 1 and 2 so mbani wula part 1 and 2 nda lola tule okay ko ga sa to so kat za ku chang te chende on kula bian trango na te chirga tabakan lan lo karnya ara bongo makallab lo bi ala lehla ni no from onset even before can law face muro ra ko mila ta vien ya okay ha men nirne ku mi ta vien ya la man da nyala so halanda to gor fon chen ba yangba en nguna o biago kan da afire because nda to zo mu kan chen ba yanga o senior brother san okay so kan ti yo senior brother wa yo to zo pa wa yen so gba ko pan yo sa ona nzo tuma ba pier ba ma mi pier mi kan da yele so kan zo che ka mu zo ta boy won jamba ka nte che kan ku yi nso ne yele ye so kara yi ka gutu that time ora o mira biela SS the time so ne yelo la ba mi pa ora be ma no jema but de ku vin ma sa ayu na kan bang na de o bo borla la yetwa kan da na pa man solo kan ma yuma pa kara la halab kama yuma la kara man pa ka buira motivate ka la labe kama ne ye na dalirin da lapsma because nara zu kama da 3 years so muslimi mami munun kum mitama so nda to buharo yetwa so kartana da ba kan banyu ka buho yala ka be mane o labla shukuru no bo chenla damango ne sun special mbe damango so ko to kuna
na melo na ma so kan kolo so ko pupu so donc ni dalir ha like kat ko profila man ko kanna ko tapanye ni muhammad mama انتهى سها فيس تو فيس لا لعب دابا ناني نو فون ما يا لا تكو ديرا فيها كو تكونا كان باتشينو سنه اوكي انت كل لبر بحر دون بالما كو بحر كان عند اتزن نيانغا كادي درا شامفين يا واو مبو فانا دنا نياسم بام unkuto takuto buhay wala jira dan ka buha amle mi wala ka dan ki nyetaba ngona pier wona kam no nyetaba pier wona akten karama yani sir la'ar la tama yama ma hal man karantana fana la'ar ba karama I wasn't expecting this. Oh my god. وهل ما كرتان عفنا اللعن كبر بعضنا دبنا اللعن اللغة كم دكتور كلام اوكي سو اللغة كم زعسر بيان مو فاغا تي كم نتعمل 8 years experience زيت كنا باك بوبو تي ان سو هكا زان لا 8 years experience ما ان ساسي تبي بول تبامبي سامبان كاوم دا بوف باسرا من نتشمبزا بمالني انا بتي باك يتو انا نبام بوم ملا بمالني انا بكل دبه نبام بوم بدو يلي ساسو دنكا ان زانتتي نكون يلنا بعبورة كفورملا بابا مين ولا هيلتنا سالبوصر مكون تمدوتما دزو من بلم ترجع نيشم يوم كمان أيام بوبا مياني نفوسو أمني لاتنا بيانوار مالا نيجاتيف نبوزيتيف دنكي ينزل لان تبا كان يبوم سو مياني سو كمي أمبور سمان يسوع أمنو يمال حالي ينسى يميرو شاك بام أمنو كهالي ينا كوزون و different حالنا كهزان different وانا أني كا دتالة أمي أما كأني ومال سوي مير باسو كون بزا سمال سوي أمي أما كأني سولو لنا دون وباي مال سوي أنتو بو دما سونو سوي بيرا دزو كابين جرب من جرب كتو بي شي جرب من يندا أيه أمي يوم بوبا يميني lifetime contract كا ساينر ما so دنيلا كل مال وربنا دزو أقام ببوني تشا كاين ميما أما يمي ولا كاين نعم مليا دي تقول يشيم كم كانوا تو من يجلا دنيا دلما حلنا يشيل كمان من ميلانو كتو دي بن شابان دزو إني با كو مللا بن يرشان سوني جما حالن سوبين توني انكورو كوبين توني كمان دام نسور غافرا باي بير كلاب انكتو بو دومي منو ينجن لا جن هاو بو بيكات يندوي ومسر بوين زان ومسبا باي يرو زان وور نيربا كابو ومسر بوين زان ومسابه كان يندو دي بچان شل كان مالغ بامانو تو يلبه ما اون تو ومسبا there are question marks كمان نيران ndi yela kaman amma man labzoron wumsima amma yirda yin bibiyar yuwa qur'ana to wumsata ma du'at la bi 8 pa yino dab 7 ma zasa takati vanatini takavanyura takataya in fact ngun kummi te kami fonchel tembi abin yurma admaila تدعم كارنا كما ومسر شيء بنزان ومستما بومستما تب جلمان لا دبسزو تيانا تبي هل نيرون غرا دما نيرون غرا ينتو جلمشا كمان نيجيون لابزورن يلا ندوار بيما اما او بلاي دوار بيم رول مبي هاكو بونا او بلاي لا رول اوف فادا دزو بامين منو بيهاو مبزان دزو سابور لابزورو حتى ما دا سونسون كان يوندام درما بورو that is the kind of gumso banzan gumsete bammin منو bammin yare to ashelo man bihago punu man najin zan zo sapor labzoro wow abrada hal tamal da sunsun kan kana to to so in yan puhun dam dar la tama
mbanda pi pasola do wumso ka bazan wumso tama so wula pa kan mi bayan pi kapsa to wumso ba be vien yala. This is deep ndi tabne amfani nyala den gina piangoma cha nakul suhe ka tekanati acknowledge band dwelt live on Facebook, especially band drop a comment agbana to na Facebook man te search dagban 102.5 FM banga tiyam bangna yuna shi a drop la comment ka like ka share ka selo pam to dire dan fa les en person zanti nim kurshiji anyala ngon dwelt live on Facebook. Esa Nuruddin nyala ngon dwelte, Mohamed Amin nyala ngon dwelte, Tetable Abdelmanan nyala ngon dwelte, Bazo Fire Tetable Alassane Abdel Karim agbana tu chana te dropper a comment ka ti karanle ti sai yesebo jima pune on dagban 102.5 MHz zone. Zone d'abselongo te nyala ban dwele beba presama kusi oswale ka nde tabne anfani nyala ban sha'dan yirna te dal zamama puni chakte kana te zang te dal zamama zan tu'i te zang shel mia denye acting shabana zang TV host en zang pahe de zo before ka te kana te lehla ya adba ngoma. Okay, let me ask this before kana chang next question ma. TV tuma ngo mini acting ngo denen cham de pi acting ma cham TV ma acting ma cham TV ma hala acting ma sababiya na gba ka nte pi TV ma. Okay, domin acting ngona mpile la sahel tanda be ya ka nye yamnum sini nan pamda to zu kar mara te ya no zo bita ka tan mara kan bro director nzaman lere ba actor sha so kalera o mo karchana ka ta pasa shel sunu to actor she kan yaran sunu a jirin yaman na nan go so kan muzur bonda ni mana ha store sabo ndai tudu ayulo tuzo be na za nta man ni mun tubo pam do so manda inda tudu o store bukunuma imporla man karanda kan yar on sabro store nam sha no on pierre le sha so la kan da yunda so ayul man biya go ben sha kam za sa de tamla labzoro zo because nto zo mo kama kam paso o nan shel kam nan le aya labzoro nan la marketing HND kam paso nan ko nan digri marketing kam paso nan ko actor kam paso nan wow so karnya ni tboma so o nan da ben sha anyam ka ndulo nan da so nda dolme nzuru buhanda kam man tatma wa sahwar patuna yihim man pulo. Okay, so na borna yihim man pulo ma ka nan ku malam man wesra yiro wula so de shel na paso zo med computers ka med computers o mi zara bela yilana ka mi zabi actin so de shel ko tiya labzor no or borma no nan de soundtrack na ma ni bila nan sini ko nan yila an parzo kala labzor yilo ya miracle jila ni ma ko no poto sonata nan ban sha ba la shukur ko na poto na te chama. okay, so nda ye shamba ka la ba amani ka to shukurma antel na ta be SS so SS ma gbar da tap song ma pam ko da anya Islamic school tia mas so tra ka shukur be jams ti entertainment da kunyam ka te pi hall ma na kapti mi sini wota ka te le sini be kabzan che ka te non quiz te entertainment na anya shelambe so dan shele kar boyra kan niru ku complain especially tamal behma ma ban ni nege entertainment so de share ka TNP entertainment kan inchant yele the den entertainment perfect yezo yon born non comedy so katra ke captain introduce ma kan non stand out comedy kan sukurbe so paraga pam so nti anima ne ka nda kulzan solo ne jambo ni wan kan da mbuhanle so I will ban mi ma vin yelanga nto mel holek for example because 1 year senior and okay, so holek mi interconnect o mi ran start no shepolo so dan kan da start le so na te pile HND ta sa na bo man the time ta gbara na da kwakwa nto nyar bia den katra zan start la reyel ma bo comedy nam short comedy nam da yel katang mara di shel
ka nto ku gada courage nchang NTV nte meet CEO ma Sita Mr Sita nyoro ye nyena zang na mel comedy na msha kar borne station ma somo kar merle ko nan zang pa ko nya fo ka bola ka te zang nan screen ko o le 2 episodes ka ku ja nte ma nan chem ande following day na kan la the following day kan la ko ti yel ma ne apart from ban ma nyab ma no le ban ma no nyela potential shelen no why not ka non comedy show kan hoster le na kan nyam kama ti start le me ti me comedy ma na ka te discuss le kan nirbe discuss ka te nye dallar aspect na rantar hankal she so dan da start sham mbala ngoma but of course ben yukul chana she innovator so la ka to innovator from discussion to one-on-one interview with comedians to movie premieres so la ka tra ko nang la hayle so actor ma dane into suka TV host ngodan kana so actor ma apyamle wow dana nyasam pam dagwan 102.5 megahertz am le nzang kana nte zallo shel pulungo ma mbor man te yule acting ma ara pilme with comedy kalala comedy short skits ma kara jiati pi TV program host puni anda pile TV before lala sahama sa shalanda chan kapta pi TV program tama lala saha arapon pile sininem na yibna be lala comedy skits ngoma anda kunyele no nta comedy skits ma konkonda kunya nta ne yinan sini no tool ranya la mamang sini ni mamang sini te zana basar ma nirwa sini ka da fita sin ganga daba ta ka tana agbatana zanma ni na pilgame na mamang sini dene they will da bona damba man da produce le okay but Mr Ibunda is substore ma can collaborate can produce le so then you face because nara bit to mama nda leram kamane ne yunda mangsham na bwana changsham nda malani mo so kalera inzang mangchang ta tsu it will take long time nuntu yina mizang mang ntata ndwara pyama ne be group man nda la zuwar makamane nirbati ne nyotu zoble ma zo favoritism be ni mana ka out of mbang sim zo nche ko feature ma okay so I needed to prove a point kama so nshirbe to mama so I will man ban sha kam za sa ndala la labe kan la some pushing man te yina limelight wow yes apart from that na another azuru buhande script sabo mbrodu no on director sham kanzana nyara to nyam lajepse ora male location ba karapate yang kanye loship har nan to kunye katan ba ko enjim kan takana ni mana kanye yam pasara na chimba koserma we apa akta kakana ta samdi buka ya ko kanna ezo nywa asin je sam kamira ta am borshele okay amatin je sa shon banda on koserma ma ba zaino kam disini amfana garba wow domin mda mi dan taharmana ni ma ama point ko chang location ma mun pon bahla mon yanka yima so rinya sama bela yang babrale tala kaman kul buar mane mbi piat taben karinya la bombo kanda chia la first movie dambama rubo ara play I really le cinema pun the whole movie was for since kan ndabe gonda nyela tertiary student okay so ka main character ma boar girl so school man kan baza buru okay so kan ye gang leader so ka mu face hal ko tin yang makazan pama so that was some first movie and second movie Daniela nara subshare ka director share ka producer share dan ndanye Belambo yes and second movie nda Belambo okay nta mi nda kunna nda premiere yele me Peacock Gardens that was in 2018 okay yes wow during that period ngoma za chatting challenges that biane
challenges that be. Bo challenges. Soon ra be punu zo na on zo la time na ra bar moto shema ara nyere nyoe. Kan ye la'ar no to da moto. Kaz mal pusher nang de sininem. And si business kan mi ka start le do tool ma to zo mo ka sama biran. So sama ra kul bian. Ba parlan su hun ra be tuma mana ndana jin give up. Ka ku keep go your own. Go your own. Halem broda min zon products to manon kwa kar ben sinina no yalla kar yina yem broda min zon products to ma kan kwa kar lagra be yina kan ya nyam pa sinina ka sini to pule sini bada shami dir lagra ka fama Dagon 102.5 megahertz nlabro matira yatin yala bambe live on Facebook pama ka tena Facebook ante dwale jima kadi amfana share dembe puna ku tena Facebook de yala Dagon 102.5 FM Dagon 102.5 FM pama ka drop a comment Sabur Abdullah yala ngon dwale live on Facebook Naimatu self yala ngon dwale and Saibu Ruhaima gbanyala ngon dwale Achihma Gafaru nyela ngon dwelti Abdul Mu'min dwelti me Prince Shaibu Dana dwelti Isa Muhammad Salah dwelti Mimuna Fusini dwelti Amadu Alasan dwelti Haj Futus dwelti. So many guys are dropping their comments. I got chamna ante drop a comment ka te karanle nzanti titi saayi so ka solo pam to di dan fane I cannot te yuna jande ne so hapam drop ma comment ka like video ma ka share ka solo pam to di dan fane so ko so chat kana nte tuate dal zamama ti karate kwa ayelti first movie shele anda magi ka yelti second zangla hal zuato ma pasini ni mala come on close to 50 movies your mama na produce shele wow 50 aya da ko to no ya 50 because my mama can be movie shana ayi hal aram produce movie shana is getting close to 50 wow go from Damba Balambo Tamalkotu Samarkoshi Samar Wanda Pansa Pamando Yonkodo Takopse Dironko kama na to ko kalina to kalova 20 zone wow wakati umbeka tumi ndasirwana over ne tu mama na halin zone in a year average producer 3 movies you kampuni nkuba produce kana 3 you know the chirala na ba 5 months pum produce 2 ke premier share next Saturday so the batam pun yamba ka you know na ba chang share so you know na no to pa 5 basics because you know ka zero ko 3 and 4 you know ka takopse you know kan na ma pa so I cannot begin my apun yelta and start the production ma draba nan easy compared to Pumpong Ula Carpachana. Until year production ye to Unkuto yella Capatigan ye Perran yella Karim Loxon, Changle Binu. Until ne enjoy Ben Shark comes as a carnier lagre ben industry ma puna Karim Quablen. Those all I will forever be grateful to the guy because first movie shell Yarama. It was around 2014 in that Belama. After 10 miles now, Rakuzan man pulled to cash 3,000 Ghana cedis in Tama. It's out of 3,000 ma. The returns were having Empire had 1,000 Ghana. And we are still good friends. He understood. Because how would I ever know you am some matter you have the young one because at the time that I could only 2,000 plus. But he understood the business and that. Coming and carry and bear. So in production yellow comes as I owe the guy the Bashar on down on Tamama. Changle Duggan be no Loxon Karim. So the Pachian Venya. Oh, the year Sasha, I'm bound to champion younger Birusu. The year la Sasha, and your Rangmala is a barn, and your beaver at German Commercial. I'm as one by Yellow Publa.
wa gba yila pula ba ka zal pa ba yi okay the za movies man mi wa karina ka pa na aba male yo bo sam awa so dan ja sa ta karate tarse tune mbona ta karate lehem am pile movies halna na zonta am produce shanga kunku ka karshen mo tiyan kale an pile movies shanga no anta dan lan ka kalnage so mbona ta katle an pile acting halna na zumo movie denne tiya ya na rate ma okay so cha an exception with the exception of I am premiere because la movie ngoma nguna namabo ana kunya den trailer konko kaso yel kamane Netflix standard nyele so mini yam buhay ampile so nya ne yela den no because den abo yina you understand so ti yela la namangoma ngunu ba a movie shanga den yina pune zasa den nye a best movie shell pune nye mamanga anko activien yelanga anko file ida so feature be nye mamang movie den KMP mama man rakana man da bakale okay from all time favorite nyela mama I have never heard of that ta mama ra nyela siri shel tanda be location mara kartablang man location katibi okay won kamza sara be cinema sel mara shirum in a way so kam da be sad mood pu cinema nyela sinishal den yare pab struggle dabaya ka yar pab solo dabaya ne pab yurlam na be dabaya ne ade endam bandar basham so ma mi dadam kan yina don na ka yina so ta kun maram bana sam na on zumu nan bo ko to ma Abdel Somed ومرا سلم عبد الصمد عبد الباسط اوكي كو سلم بلا كان صاد ونو ستور شيران تاع مارما ستور بلا نزو ماما ني all time because hakur shangara bian kan kur cinema pun karnya nda ba actor lam nda kur lam out of emotions kama ka shin man la ban pala amma so then ye best movie mama ana to tell la movie ma puni dialogue share enta the dialogue share da bien mama nyin tara muso mata ya okay karta passa she ka tabama blatter tamal adra o baharu mo ka mama nan da halal ka tdira kan ta pokna po nin chang bomma kan mayel manan da chang ka nzan ka bulo ma on ko to lehra ka dir wala de zoyen suhama ka so adwa ka da adwa ba takabal tamamba kan lo takka wow dana nyasam dagwa 102.5 FM ti am boy ngule ngon ka le kar nyama ni ka ti twa acting puni nirba yi labzoro minister oya minister kula amesani minister okay so amesani minister mi mami back in the day tenda I chente enjine tampa boba ler sini mami be ma wa bra en ton yam jil tuna bira en non de amera dam non sini mami like so kam zara ay ko be min character ne misarazak mayina misarazak may na unzo minister like onindu oza o acto like danan da pierman so like so ka ira kulina de fulinde ki discussar ka so kan ko misarazak non ka zumbo sanon mai ko yaga no ya minister na sanon wala kan non wala so mpilemne minister kan da kul file fen yala dozo hal dabse shele ndar kanan sinimin na ma nda bakal da ban tale en tale funu kam minister telam karton yen sini tanda ngmal na nda pe yepum fon ran complete mission da ban pergo funu man yebla hanya ban sha da ban pergo funu ba am paana awan domin en yella bzoro kan dulo halan tele akta minister sona da lehro turla ko ti pin sini funu man nagan taka da ban pergo funu mpaya a movie spam yala den to zuka
the trend on social media ti yala ni mamma an gwar chirgar shenga ti ana ritma movie dene ka pamba pure anya karto chian pam be movie dene kar scene dene den san ka pi samar koshi hal samar koshi denen yi mana limelight na because dumi na ku film mama sini na mahabo so de ka small boy so yam boy ma be so kam no bonus samar koshi ma kan yam boy ka no samar koshi okay so yana samar koshi ka so kam dala kami sai buya no de tuna adile film na wow so ku yalla kan chanta pi story sabo samar koshi so de puna kan yi fona laptop pa ante yana pakana ma la sa gbugulu shinwa yi man yebe ni so de ngarma anyi ku to pitma mala ni jira kullo se mona te yule la samar koshi ma da sin dane la sin ma nda ku chanta la se tampam behwa mambanda be tampam kan takana fona kay ba yana kana la ba tane chan fona ma mbe jiben shakuna ma ni samuna injin ni samna zo anya tampa jion taban shak campaign wala gam te chande de entame kati yetwa karta te pa la ara karta abe ngarwa mborna ko pole dialogue ma na do sham cinema mbe ya explain it so pick it dialogue ma wula nyel cinema pu ado ay pompon ay ne kuna kunde shenwa ne chan forma na njila ni sim kuna ay abo so ay ta paji sa shenwa ay liga shene yawo 2 million liga mba 2 million ay abo so pompon na zan ya pam so katana bankara ay pompon ya ti toa de entame te chende kartai tini yara kartai karati ya toa gwen wallah oh wallah ara de ya se pam da 102 so last man nda trana ko biere ne so ka palampa agum so ka ta sasarte so kama e fonna nin kurgo yar bi ko shino e ku ya ay yulum ya se karna te nang ban pien kama mi a shu mala ku nyaw okay so nin mi o gar ma ka bo che chang mala so kama ban jama na pa yelma nani mi so na ban biro mi pu mi kayya na yelle woy samar ko she yelle bi I cannot lihi annang a movie siam comedy movie intaha I ko zang la pa beginner halne den nabu most la ko en lama halaka datina ya polka nyar la concepts ma nto lan la sini pune mostly mben yara ko nyame through interaction with nirba ne intabar moto chana ni surkwam ideas ne share ma lo shelan ba en mi dalan gbala al kawle shele nta jil tamsel nyele zan tama so mba diam de comedy in the sense that so kami lo ya gbala na zali yu shele comedy yale ka so kami no lo ya gbala o boy kan yele labzoro so lo ya gbala na sabre na ra sabre comedy movie ma o comedy movie nam da dire ji tudu wona ngar won kam nan do comedy ko te zan le labzoro ne die so sub comedy movie mpago so kam mi jara zelza na tum zelza bonzele dan da tum shele skate and top dan da tum shele lose this man so kan te realize kaman the palette time shele ko shiftera ko concentration da pa bela bla kwa ka so kam mi kama o lan chante mi fa traditional aspect ma so lo ya gbal legacy ma bi ngwe yen tamne because the botu na samba ne ne the title ma the two men kama comedy ma the sabo man dang ma bona kar kunye nye yam lo ya gbal be no yanse the ban yaramba because alle to do one comedians lo ya gbal be no yanse ban la ban nzuge ban kulum se ben tam ngun kulum se ben tam comedy zovien yanga Mr. Ibu Aborma Obasanjo Nabawura Paro Mane
na kala comedian shell aku to ni different group ka mai comedians la ba hal tre pian nama me mun parma nama yes my lord nama so kan da lira lo ya gba le legacy mo o be no yas nyam ton kuluzu she swel kana ne lo shell dabam nam di o fala karpata nam di lo ya gba le fala so dan ce kan dun tam comedy zo nta na onu yuko puna comedy nguna ayin comedian pi dan to non kana won larga da actor bangsam garma antu actor comedy garma amara sabuma nguna na on yuko puna na on zangle nzo ngba na mbwa zo ala le man sini kam de nyo comedy ay kul wille ka wille comedy sini shel daban na on yuko puna ambane na on zangle zote na mbwa acting industry ma puni so kamalla yashele onto zuku daha kaman apun toase de yashanga mbwana te kanat yule so be acting industry wo puni be shabe acting industry wo puni ka ko bwana mino be ya min bat la'am be sini puni ay Dracula nyela nirbai okay ka yino nguna na onu yuko puna muno lanya de chere yino labzorom palam aba bwana min labzoro o no le bwana man shaba okay nangamba ngon da nyale labzoro man minister so man minister actor the pachela man labzoro sini so now the question is sharp bien ka aku bwana min to be sini pule maybe on actor shambe on be shambe on no type of movie shanga ka aku bwana min to la no nta so kamza sa ngombe industry ma puna nta so bi bora sini kampuna anpi no sini kampuna anpi sini kam irrespective of your podcast yina na wana man tuma nyele so hal store ma iba vela anpi store ma anya yo se bi enta ma iba vela ampli anya ya one thing about ton wana actors ba panda ba man pam okay ton wana actors make a scene and pam kariyala ni ni kariyala sini ma ma ba sabni ni okay actors won ka ta actor ni okay so bonto sub store bi ata ka le actor vin yala ngan yele vin okay so at times manguna ai bol ma sini pune en cham ka yel ma store ma kan en bazan hanka de la pa hala ai bedi man dan ma le make show kamanta exceptional performance bi ta gal na man wabe yihla un ku bol sini nim yu ama sini nim ku bien kan yirba nyama kai ma ai sini zala nta apart ma kunku kaman kulugum nyasam do zo manguna ai buhama sini kampuna ni peta kamum borman o sini puna na yu ko puna ni perto man tuma ni shelemba amin be sini shel pune be ame actor movie shel de nyanga kati weltem ai be jinza anon sini shel de nyanga kati weltem ai adeta na mi professionalism pala tan tuma do zo ti kulcha habi yan galam kana yelma ama tan yaalonguna bo kulne yel a bambonam bang pamba ma all right then nyasam pam ti karate aside acting ne being a TV host amal talent shell dabam maybe ka bambe sambane wum da te ka baba mire yela mi pa labo pam yella pa ka jia Oi pala. Oi mi pala. Na maka panya. Na lar ma pala. To kulle maka ma panya kala. No ba miya. Ne be shama. Ba miya sa fehrela. Oi en la pa ma mi la jama nyel. O ti am o ni ti en ni. O he kama yo chama. Bon ko wakala gibe. O nti ni la yela nyaga but on a lighter note on ko ba. But jungles nyela ni voso wonno de jungles ta di kulinye tuna bal kam ka iborna ta mollata na won la largate ka tanu to zan baci nam lam taba
fabulous solo ka bata a business za. I had to quote from see jungle den ka and okay aside jingles ma shell na biane maybe an encouragement apa before can lab na. And so from TV acting jingles into the baton. So ti kana te jingles ma te yel TV to aka yele acting to te jingles ma nkubala one jingle shela no maybe ka samba na nam yum akobole ngombe samba no wumda banka man sama ko si nda nan jingle ya kaza nta ban wumde Sheikh Hamza o programs nta o program ko mpila anye ko ko shela de pour ko kwala mbalama na aussi 60% of events yang azasa adu galena na mana non de jungles ko ntuzu kan adu gale jungles pa donc so adu gale nyene so antaba biwo amino taba ai adu gale mi malo mon taba ana we to pa na ko ni taba ma. All right, so how do you wula kana ka tike de mi bazare is it that soka dol bwana wula ka nan hale ntike jingles pune so jingles muna bamila way back before acting manager la artist nta magdi PRO nyama okay so tanda be dance clan time shele tira mele shoes mana nan da de jingles okay so lil kira ta mele shoe shel karga ka mfiab de jungle so ka osene jungle ma ta fast staff ka fast staff yo ne won jungle ma no pon man pan so ka lil ki nyama ka yelma ne nye a fast staff no yelo show the following day asbashi a fast staff da ku bilo du kan po okay ka pi ntopo ka yelo nye lil ki ne yelma sham ne awumla jungle ma ka nan pan ma labrata nye min pon betu ma na ruge hala pa ne vo shaba ne wule ka pi jungles mbora advice okay ka fast staff yelma na ka problem no song ka pa ma jungles de pensam shama kara alam pa ma no la advice ma kaman apart from jungles ma man TV ma de tuning pe radio okay so kara alan zon ma tableau ma de tankura be Northstar nguma radio kala injiman chang nisem ntia on concert la record on boham radio afa staff sanam pa 5 years wow yes kana kutolo bohanda no but the onda ati chang yindi kanda on withdraw but radio den cheka mbatum radio nyame masa kulu wuhma radio de yella kam the ethics the majina dun tunana shamzasa but nsuhe ka radio okay ka dimiya mala personal reasons okay be yalla dan tahala do mi jarlam yalla ma does am yana focal na de yalla okay yalla ma a reason shedin cheka je radio reason ma nyama kamana radio la zumbero zumo especially pompona ka tur ye to abierga de yirna dan especially presenter to presenter karnyela somno pi yukul so tabjela the next thing o surana o wakati pa yongo ka ozan po ham shel den da tunna bazan edikite entertain ka informa zan set personal sports naomi namle mam ben shaw sonan nang majarl onko to di so shin ku lapsa abanta okay so kanda advice man down second radio presenters ba pam be shaba nirba ba dirba shihara viela kanya nirba ba zel sarbam ne banyala bantu gabra okay ay wo ima presenter di jungle lore jungle lan tabu mo jungle radio ti so ni ba hanyo lore
Maga presenter zabin no no like kan nang jungle ho kamo yo jungle so te presenter no zan kuno radio tesa ntimi and we met tesa o mi bla nyu lo o nyu kpalan kuma o kwa ka kuma mi lambarge so kanda ku le dan ma kadi but man believe me come on, especially a second reason. First reason man is valid because there's a new come on these days for Hamas or in lab you have then cut nirma pa buyer ba you understand and the then to Nana Sharma they don't give you that much attention. But second one woman don't you think come on don't kunyala come on na ala de ula kema achang bolga belera becheka lira bangro na arapung la bahay mamia second one de kule bien me de bien de ka ya bien man kan achang bolga wuhna ngum kana apung ko ngum la kana yerin bien ne yelen yeba sheba mbe yeba za de saro wena ha shabir pufuna kaban nangdare to ama jan you know na sande jan sa zala so akala la ka piana abi mbi aba agba William Bunda agba William Bunda dan ka presenter so ti ana bol ngun min gab jingu yeba zilsam bra yarma para kara to ka cece barba ban nyama hal yara ya to ashelo da kunyala nzubin da tala ngun nyirvan hal acting won te pele naare katamen niveau suma difila ko to yehiyala zalon nda to sun to la'arun no masini ko zan la ma ci ka ban masini ma so re biela lo kam za sa do zo so lo kan da kon hala zon to lulu she bolo ma bar biere ne so ko o yen yela kama din ce ko sura yi akte son bona sham kar ni ko polo dar yin te so no chanta masini yena kallab sun la'ar kon ko zan to ko zan la chan ka tabun masini ma gba de pulong mangba ka de lagre lebe yina ko zan chan tan wob ne ma kaman presenter na won banda yer parba gbasha o di business won lagre o be me jungle bi ka be ne di o munu gba de mela 1 month ko ka tin mel 2 weeks ka kap 2 weeks ma so pasha ne yara shan we market manager ka yo man we yil won gba bier gba moy dire ki sino yo bamba mila rada yo la yan moy marketing manager ka yo am pashiel yerin to no ko gba min dila ki si yelon okay do wa ko marketing Dago 102.5 FM un seul programme kana ko gba septembre ngum ma mbona te tenachi sinima ya toa na bale kakana te ya toa dbaya ta kana labna sinima ya toa na especially adi nama ya toa puna mbona te kana te yule akana te abjago puni amin pe ganyina ne ai ni pe ganyina ne ajin pe ganyina bia gbala da gbala ni pe ganyina because nara min pe ganyina shele mama ni dra kunya di agwa ko no wan tin nang ta fasta budba yo min pe ganyina wan ai na ganya no na sin pe ganya na ma no ku te ko ra min pe ganyi shele da bra gbala headmaster tolo so I mean then my some ben za some mdilim na girlfriend ka nda chongo yan de timiranye ta da gwarayi ka banya ba pagwarayi kowa pagwarayi wora be don yenne ka timi ba da gwarayi wonye zuwar ka ta chanta biran girls wasan ka bayina mami da gwara kami chan fono malu bis ka timi be ho chanta bis nda dia la zama ashe be ho ne yir da yima ba dwar pamba banda bam inda ma ka bina ta ba yanye na nye be ho ne pesha na ba so ta biala be ho lapsa na ba ta pebe yan dan kul chaps ba ka be ma move ai ashe ka wo film no ko kan na kona nam na ka ku ngori yana piu piu na bonche tebe ndi ka gubunchi na ma no kul zang spiro tul ma face spiro ma no ku ya antam la ko lo ka ko le sark ma tangba no wu na ka ra be woda gwara
da chiho pass no bra le ku piamala ku tun ku pianga ba se no onkul tumba ma melsa ndawala kandi nam da ko so fondan da ba oui mra zuare ngone yermo banda ba ma bambang ba betile don tono ka bambang ban manda ta ba to mare ri na yugum na manda sargaluki babuma you've been trying to talk about Asini then you'll born in Nama, but okay, this is now the time. Sini Shale trailer nyara den gina dab someone. Frankly speaking, I must be frank. Nyara to do bubble one Sini Nama. 10 years shall trailer man ma. They shouldn't yell Sini man pune shir bala. I can explicitly say it here, come on, Najinya. Unwana movie carpala la tatabu standard ma. Cha ambuha. Trailer shell don't go again dab someone ma. Asini, then you'll born nama the poon and shirko bala. Now you go pun the poon and bala. Nta nama cinema. This time you and yell the twelve. The getter mala emotional because you twara yina yupa karnyala ibo user camera mangang mari sinima isam nama dabani la ya twama dra shir lang so ka un pole personal kara borna to prove to nirba kamana to tudu wana piergo ka bansam kataka arziki din yan taba quality shelma ban buarma dan kataka so dun su trayina dan mala la cinema with the latest black magic camera da ban le cinema pil hal no zo brajan sang la camera ma da ban le cinema na man nan you tool cinema shele tan maga kan black magic the latest one Saban to zan le menu of the shell bala. Na sound shelton da use ma sound recorder shelton da use ma. Guys from that order from Sambana. Dang ban na ye sound recorder na pun the latest one. I bo kulchiro won yela de yule. Na ran yesha. Ko I won ku kwel kam. Hal shargi yulu cinema na an gumla do komsa. So cinema ra nyela. Tang mar shel. Na ta zan cika sulu bang na kama bi bar arziki tutuma mana tan chang tole domin ayu sinima wala na arziki sheldin di kaso yin yala na mai ko nyala an bang na dagban le sini ko to yela la na bale nyor ta pandozo batra kulu borma na sulu bang na kama tamal bangsa arziki din yan nan ban bor shelma danan kan da zo la sinima sabro dal mon kam da kana tin ye sinima am bang na dagban piergo pompon tamal ni mo but non sad lo she pula ba movie ma nyam the industry mu maza ta za san nulen dan yel na tan mala la sinima kan nirban ya tan no to nan ban shaw kama be bonle tale ka chanti jin bi suna ne ka suna ta paga ka yi lafo en yele we bi so suna tan nan don na won zu ka bi ma to zura ka nyen vo so mun lan chanto vuru no luna bonle tale ye to amun ka so ma ay to an wula ye to an wurin kama nama sini tan nan la haltan nage tar nan la no so kam za sa bangna kama ne ta za yino kam den yin sini zo ka sama kusi bangma ta keke ta za sa nan ban ya kartin yela ya nin vu shaban son ka sini ma nan ba shaban layi sun tura sini ma how karin yela
adalci kan yeli yeti cheka adalci tumtuma ci chawanga in yela na akana nta so ka tumtuma kar dum mana za kar yela ayen tumleme ka di lare ka yuwe kar tum dum mana ka kana ka tum de tuma ka tuma ma ta kpor nyevle kanna ka abandon tuma ma ka zo ka chel ka niya nyam kaman ni ye kando ku to na ka tabe yel shel ka to tuma ma tan na tuma ma za ka pa kana labna na ta dege don bon fanga ka tiela ayi anda kuli changsha beni mana tan na tabane da ka ta fosi pi tale nyene yel shel mon da patale lala nira ko la yul team shelton da form masini ma puna en ya inform syndicate inform cabal inform alliance ban tu sini ma tu rashia kartin yana bazan hay to ama still yaban tapson banda ko tapson kan na mangmara. Now this is what I want. What exactly happened? Bole na kalala to yel sim wazati yarma. Man yela miya. Yeta mun so portu mama kanna. Okay. Sini shel din yul buni na ma dan bawo to. Tamun porla kanna. Ko to yule ka oboborno la paran. Kam malga kachi tuma. Dilan ma nyala actor. Be o be industry ma pun kanya actor. Anya ka tabok pole tare ka tumtu tumannaga kanyi nan pakana natlan pahto zo ne duna nan pa na tamna za na tumama ka tiya ayi antum za shella ka duna nan na bang na yin tumle amaran ka ta bor na yelte ne duna nan bang na agba pahra na bushi zambala ka tu sinima na sinima re yina kanyi sha pahaman zo. Yes. To an extent, until vogue n'invo so ne me dit tablezante kamina kaman lele nirma hal in yiba gbe yon o ko gbe ka lele nirta parzo to amanye man inshallah fu den cheka banan je ka sinima ba nan tabatama nyam amma jamma droite ma jamlamba droite de zo abura yin nan makam yala bien ama te bora biawo de vielem zo de zo to ku yel pam ka che ye to shanga bien ka ti yelle be lapso bien ka tin yel lapsele kal na affecte lele ni ma ba kariya kuma wara amirin ce ka ti be yelle dan ya zo ma ba san to non tuba ban nan ma chuta shelma bisa non tuba kamman ba bien ban yi tire we non free to ama ma na zan fare bisa non tuba ka ta la bien kan no to mbe free ba yen nama nim voshia banda kana de sunana kata nang de bima suna ka ba polore nsu abarka na abarka nang sinima bima na ma la sinima bima na pa zuma ban non la chang to vore sinima na roluna ya pole namba man banda la nang sinima ba shaba kala nirwo biela la sinima puni be bakane ba biana ba bela de yella kamne so I ne ka ba yina ta tuhurle tuhbu balba zoya physical no spiritual physical okay physical kama bi kunya lokshe pulo ta gba not won luse kara gbase sinima to be chan ta nta gba luse ashe ne chen ma mela spe no tan ma so bi ku luse en labro ma taita no ka bi luse kan lab taita no so mamman ban la nan sinima shaba tin ja sa shon ban la tu sinima karnya la solo ka ta zan ai be bi hagu puna ka atwam da kana abazura and this is not their first time but to my you pam la la nirba shane yaron
but mila na bor shel piergo pu den cheka mbakor ye twa ama ba tu mapam hal ne yera ne mvo shabon ba sham na me extend de tubo nzang pe marriage ne bo punu so ona min describe marriage as hell. How? Nampa ne be marriage shel na it is hell. Meanwhile, I'm not 80 years. I'm a learner, I'm not a pa. How 1 year, Pama, pa, woman, Pama, bullet up, Halka, Pama, return to Yamba. Learner. But I'm in a point to describe Nampabia in a hell. Come on, hell, ma can talk about 80 years. Ka heaven, ma. Ka bopa 1 year, Bobotona. I'm no feeble tap to the hale. But Biago Malgokati, Bora. Come here to a shinda. Ama. Sasu doon na para de punma de ke kina du dron na pa de punma nir kamun tuhma ne vigo bun so interbala last warning pi baza yiro kam den te kan yaro wonya kayim ka tuhma ka evidence na ma de shanga kara yi yelba zala anan kan nan ma de zo bia go vielem zo de la pala de shanga bien ka bumina mila ka zang shin to ama yesa ma para dimi bua wodamda ndambo chepele pi the next line of action shall ka be take kare adna minan kare bi insini shell man na manguna batule je demi naya but bartiara nan sukuloma sa shir kamza sa tillar ashiya pam bercheka te viga shia ben nang man shele kan sinima to nye na bazana ka bapima man na zang de nya nan ba ha ba mamman ku to la bi inda sarma puna ba kare na ne pi but na on ben nam ma puto ala de zo mba bornu nu be so look but I born look sa shel kamza sa ita pa de ka choke aba ku puarle na kuma biya shenen ya zan parpulum Dagwan 102.5 megahertz yala shir so'bun bonne dana nyasam to ama acham ka ma confuse ma. Alright, so cha to la sini ngoma ju mbona te kana tele ayel kamera shelma na danna nye tule asini wonna nye tule ka la tete bo kamera ngba karnye ngwana sini, let's just say 5 northern regions ngwana zasa wula ka tu nan is it nye mama dan nyele be so nan zuha be wula kar kana halka tu nyente to nyela la kamera tete bo zangla ngba da gbala sini tule. So I really there's that till Northern Movie Awards. Okay. Tanda naga awards ma. Okay. Controversy da yina de nyanga. Domin overall actor of the year the nirba ta nda biyar puna. Ka datan naga karban ya wina. Okay. So dan da ban ya wina no da ya wina prize card da ban ya. Okay. Chamel ya papa sango ra tama wona woi papa sango nda poja shima so ka pin da le ba dwelle Facebook man, no feedback shall hear man, I don't know. Okay. So papa na ra dile ka price mi ba dwelle karbi shel pahla la wu ma tanda ngle mbula shana ta zan vote ma so la da ba page lurma na to di de no to di lurma. Okay. So nta manda yele po hanzo because I was man da kun nage nta de shedan da bin nda gbala al kawle kaman niera nyam zang le di lur but dimi butu unjo lurma but nirbe ban songma ba songma in the name of acting actor mazo kaptamal because inda ba actora nan ku to zang Abdel Sommet ka sori tama songsa
sama kusila zo kap tamal aktan ma min cheka yulma wulga galwa de zo la larma en lapsel man aktan man mini en lapsel no tunur make mark kar no to zal tarihi shel be kar no to set standard shel ka ta za pa dun tam la standard man zang lo zuwe de ni nda julian ti non de tun ta ngasini shel karmel quality ka quality ma kar no to gar hasaf sini pam dan da hanya tataka so I will cinema tra make la show ka tan ban sha kam za sa Hollywood standard wanda record cinema san wara biya oko wanda ngmale obiro oko won director obiro oko won editor obiro oko so kami da charge mo ka de go yuar unprecedented na je non tout douana ka so masini ka divide labor man zante de specialist kam no na le ti ko mi ne vo you ma ki yang blend za jile but moma tra kul shelada mon da director wara dilo yuara ba actor ka de bo yuara kan won ma ko de go yuara mon record san ko de go yuara mon edit ko de go yuara katlan lapsel na ka sotem mixer le no la dire ba yuara kana ce cast I will cinema kada da mpiran kardi no locations tan mala da shel ko bel mahago ma shel nyarji ma shel banvam ma shel after you want them pa ma kudula kan ma shel galen piao de mi zati shila ndirba to bola transport namba cham betibo banyubo bayuara so kam so sini ma na di la shele ntia nzonama nan dang puune okay la zoro kumbo complain why kan mala la sini why kan zang la karan zang ma sini bo kombe complain tama because it's obvious that ton kula shele nan sini ma na to ku to nyele te mi paaya te bo na solo bang na kama ya logro kataka ama lugla kan quality ban yara tanto nan wala I estimate la kama ngula ka kunnan nama movie nama movie ma nara bo na ba shaka non professionalism ma tira ko starte trama location manager nda obatra yo ka te check o manager location ma ka to notebook mun na pen every penny dendi ko sabra timirang mala cinema 6 days okay so tedi ma kanda fabukuma inda fabukuma trana kutula ma cinema karinya wa kutanala tedi ma timi kuna adapsel kam munu engine ko account kam mele pa so fa ngo katedi na dan dama tin meta tedi kati hiti 36,000 36,000 da sa ta 360 million karinya ta half na ba ta half dim ba cause parsa 1 billion kar chama ka nda fabukuma because tira to accounts ma film ma nda na zo ka che tira na kun male wow so campaign jigawo da zo hal mama ko be shan ngbanda zan so mama za ka lirle ni yeshe ita pama bien gban na kun la be sha nda chanta ka bank ngpol na ta pa kara wum don wum ya ka jang bang nda mle lore mpa kara wum na no ko wuma amle lore ma ko pang la mo kara wum ka gwe chimple dan ka we jira di war mala chanta pang ka tra na Deso dagban ma so na la pang na sili oui ya te samle bonda nyale ma asabrede ya po kare na pikwana kala nye tsati te ku dan la 30 Ghana series te michela da la standard because ni roda na ni standard movie de ki na je non tout don te non le 50 or more ka te mi dan yam kama ya hati non la 100 Ghana kare ki te ku to nyete lar ba ti non la 30 ka so kam no to pan tena entele kanya ba mabehma ban no to non ye to ashele so te bo no so kam sa
to kana tanya cinema do so ka tan 30 Ghana series wow mbo fanga maybe ti an chap se tamba kana te kolkol va batem pa segment shera before ka te yisamba na te bolsi nta yan kamana te nyam bo hala bo hasi 1 2 3 hal 10 questions die karpune bo hagmati an lu I'm expecting an answer me an compare la ben har de bayi ka pizza in the pune are you ready for that okay all right so be wa persama ku se te kana te lehe eko boha de ka atiaho okay tiaho kan noti an lu ka terma answer fancy be makasio labzoro be lu egbaale labzoro be minister my time hotel be modern city hotel my time hotel any day Dagba FM be radio tamare amaliam nyama so Dagba FM na me liam na nyanya so Dagba FM Black America be kulkul 2 kulkul 2 also Black America den ya point on na ya tuo mena turma WB kana wan be wodi dollar oi kana wan asi tareka be sunna oi ambariya tan ko be kunya ambariya na sakorobe satulga asi Nelson Mandela be Kwame Nkrumah thank you so much this is session 03720 phone number gba producer 037209462 and 053 5108838 053-510-8838 chekabwel go tena katinya ayan zan shele nzan pahay zongo jima pune bewa presama kuse swelka te dwele ndi tabne anyala ngongum jima nyasum chati chante pike first caller on the line ayule abonna oh where you to zane 037209462 na 053-510-8838 kambwelna katinya ayan zan shele nzan pahay te zongo jima pune bolna katinya ayan zan shele nzan pahay bewa presama kuse oswelka te dwele zongo dabseno 053-510-8838 na 037209462 kambwelna katinya ayan zan shele nzan tete ayuli abonna Zainab Kamboja na Kasarwe. Demsola ayule. Zainab Kamboja na Kasarwe. Zainab Kasarwe zabi ula. Ala fi. To wumda. Kwaya ka. Fonsa ku sito. O wumda. Cheso flin nam pangan mani English da wale flin to flin ku yule. Okay. Sauna so ko to nan danga onan da sanga. Ara kana tatabso ta pa ayule abunna. Wayo Ogbashia 0372094628 053-510-8838 Kambola Katinyanza Shazam Pahayule Abuna Ayule American Dum solo to wumda Amprok pam Okay Now zo in check up Zo hai kama mata kumna jo mi shaka Zo yemo no check up so jia Mbangla long ante zombo bo man ala je behna takallu on ko yarmo ma wo ko la kamlo to nyamo ka on le mala hanka ala je be ba yirge ya pam ko la me manager o no manager we ya da bien ayule abonna Hello. wo jande sosma radio ka te difila ayule abonna Yushi alisa Kamboja na Kasarwe. to te wumda masharfa Ganda barkana yesiman. ami Oh, sama kusi kal jela kan check o movies. Ama yungo che kan na ka yuro ma kan na bol jela. nawula Ai ambo na makasio be jadan ko ya na makasio. benan bo yorla ma Dan bol jela zuma. c'est solo te paaya pam Oh, insan nya sana na. ami jande te phone ma nyala dabayi ay bol na yinzo kan pika kana ba gargara ko tamya da shege so min so nadir filada wan ma so ay shela la ma an bola ma jayuli abunna na mapra Rubi
To maruhiya ta wumda. Samar wanda. Samar wanda wumda. Puro kilo of place ba. Baratiyar samar wanda. To. Makira asibir da yi ce ka ta nan la da ma tun da nan sai inda yi shi kobe can ta kesiri ma ira shi kobe ma kana pikona mar na nan yasim. Ya san tarandari. Ami ta paya. Kari ce tarandari saluna. Ami. Ayuli abunna. Ce onga swale mo karga ne phone number 2. To ta wumda mbapra. Ko ka pa shi ma fa. To. Sama ko she muna french ne de. Obi ma tan pa bulo sama ko che wata ma halle. Tan fanga bi so yumba. Okay. Ke office to check ya ko mi di manya fa. To ba ko moro na nyu ko ne tinya ku parma na cha da jamne ka sa sama na ba non te in fata ta tuma da ke tin kana tibi ga ko na ma okay ta po ya pa pa all right ayule abunna kwatan ayule ko inda na nan manya okay te paya ayule abunna Papa so to afaso asete wumda na papa station man am do me go fa ami ante ka yunda wa katile akile hake ami na jonga na musakanda mpaya ko sama ko to puro pa te paya on ko bo mo dan la ka dan solo na musakanda okay ko so na na to ami na to tin na za na ngani ami assalamu alaikum wa alaikum salam po ya pam ka pa cha nso ya ka ntaha nyala so many messages ka nirma yer kamane ta filama na voice yel de bela background tantam sanda na pam ta tabatu dan rekle chief zo asalo botang na zan por son pam nzanta chief agbanyara ngonte la tabo message ma na dunwa pune cha anzanga nan palang pa yule abun na kati chapse ayule abunna allo wayo chankana kati nyanya facebook na so hunku tola ko bolebo chankana ka okay 49 na bara let's just move. Ayule abunna Tata to ma pro yule to wum da mbapra allo okay ayule abunna allo ini boy mutaya kamona ko ma go zabe wula afa mutala so ta veru presenta man tarambia you is presenta man tarambia so da ya no mutaya che solo da kala ku sin number 1 okay Narza na fa kasi na ami ka bisu kake sa ami paya hamdan baba gumar zabe wala baba yin yak palan pa bol on blen qoso so o no pa da police savul presenta international hamdan oli yo yil presenta international hamdan tenene ni savul wani ni harabun wa lan kunyere anda to wumda an kersi na ka kersi yimba sawa ko shebe sawa ko to I this guy is very dope put now talent one on better than to o comedian comedian man okay now so it's all the time my sorry to say this my name is Kanakame Darka Fesa special comedy films then come bara wow ibu sama kusun ma bulaga bulayo de men korbo nyar la ma zawe but igum del eken la ma hal kan pu ko borta hawo
the way we know the film shambo could switch everybody. Wow. Now I go to you for your answer share now. Sharpen your answer. Okay. So to come from especially young group malo ban now pam on you vulnerable. Ami. Inshallah kuna kusul na chumma kar chano. Ami. I want to know my the otushon only vinya Paula o manta minoza information. Bye bye. Ngunku bara den dam de losiale. Ala so te poya pam ka pa cha an kana Facebook ntinya Facebook nam na zan shele zan talentna ka te karle ka di amfani. Zola Malema, the incoming COMSAC president. I see you. Network, okay, the kana. I'm still trying. Bandang piabna kan mbwana chanta pilgrim. Alright, so ni kurshieje here na we are on. Tepo ya pamka pa. Esa Nurdin here. Good evening, teacher Onga. I'm watching you live from Gumane. Mohammed Amin here. My name is Salensa Body. Watching you live inside Kuku Tamale. Abdul Manan here. Good evening, my boss. I'm watching you live from Jantong Sakpalua inside Savannah region. Bazo Fire watching you live from Karga. Honorable teacher Onga Empire. Alasan Abdul Karim Yana, good evening. I'm watching you live from Techiman. Greets Black America for me. Hard photos and monitoring like the story. Okay. Ne onyala ngon file story ma. Amadou Al Hassan nyala ngon watchra kakul today. Ya emojis. Memuna Fosen yana, my name is Abiba from Pong Tamale. Tapaya Isa Mohammed Sadad yana, I like the interview. Mpaya Prince Shaibu Darayana, greetings to you, Mr. Onga, and the finest comedian. A fine person do. Abdul Momen yana, I'm watching you live in Takwa Goldfields Company Limited. Katam te Salma. What number you? Eh? What more number? Kalon. Abdul Momen, ma ko be gon luma Goldfields. Abdul Momen from now back my number. La. Wo ko be nyi pyamba. Chaman didi to viera kan pusha babana. Achihima Gafari and watching you live inside Kulinya Villa. Saibu Ruhaima Yana. Good evening, Tichonga. Samakusi, he's too much. Sanurdiane, I really love his movies a lot. He should keep it up. Tapaya Naima Selfiane, I'm doing the watching. Okay, I'm doing the watching. I'm doing the monitoring. I'm doing the watching live inside Abu Abu, and he's my mates. Abon, na meet bala. Naima Selfu. Oh, Naima. Okay, Sabur Abdullah and Samakuse. Samalana chil bala. I understand amino sunsun la jama bian badenya po hanzo ma dan check am karla na ma Sabur Abdullah. Exhibit Ras Gantu yana doing the monitoring inside Bayan Wire. Big shout outs to you. Camilo Hadiane onyalangu yunda. Haj Hanan Kumbon yana watching you live in Kumbon long over. Alright, Sabur Abdullah, and my regards to Samaru and teacher Empire. Inusa, Inusko, and watching you live inside Sanargo, Savlogo present Empire. It will have the Malayan teacher Onga. Kazan love emojis Empire. Yaku, Azizi, and watching you live from Shishago. Inusa, Inusko, and my favorite movie is Karatiam Pam. Ahmed PK and watching you live from Wale Wale. Fuseni Ibrahim Ivano Onga watching you live from Kakpa Yele is the good actor, comedian. Provider one here and greetings to you, Teacher Onga, and to your guests. Thank you so much for the program. Mohammed Fidaus and good evening to you, Teacher Onga. Please greet Samakuse for me. This is Fidaus monitoring live inside Shago. Bashiru Alidu, aka Kimbash, we're the presenters Baba Massa Sabur Abdullah and Desi feedback. Okay. Sizeless done here. I'm watching you live from Bamvum. I'm Rashid, brand boy and a comparable vitalities. Savlogo presenter. You know everything, Teacher Wanga. I'm Pipe brand boy. How do you see Sunira and a Savlogo presenter? Alasan Yakubi and a Dabwellana watching from Yankpala. Munkara Swali and a good evening, Teacher Wanga. I'm watching you live from Savlogo. Nice program. I like his movies.
All right. Kaidilan yene watching live. Chama? Wo pole tankam bala. A problem ya ala shinza ma chankan tinyu ko. Mami. Kaidilan. Munu start me 2016. Okay. Hanozo. Aku pay nyura. No, I. To yerbam bangma yerbam bon karnyo zo ama bu ko shi won sa. Kereso. Garma no musha. Boelbe yi pia la yule. Ma dole. Basi bien. Okay. All right, Zola journalist, DJ Zola mbane teacher onga. Mpoya pam ka patin zale to messages ma karambo tue kakana nta kwal vaga dagban 102.5 megahertz zone. Chat labna beba presa marsane ka to kwal vaga. Ti yi samban labna kayen kwal vaga. Ba nyan dang te disclaimer. Ye to ala kamden yel pian woka bol black American yule nu karne. Comment nyele nyini yelo ye to man bohalan bohago. Anta ansa kam te disclaimer nu karapuni. So esa o babagam manko yo. Pakba yila nyama. Wele bia min black American. Kamaran ko la o turma ya dan da zabma ma ya. Nda ku intelligence yon. Yen to nya gba da kwale nyu. Ka ku ba man pakba yila ku ma jere. Ba ku. I don't want to bong ma. Tende o la na she nyen ka te nzambu. So to bong ma. Boy ya bro susuri. Ai ora ku nyama la yishe bi kurla la. Bad ba mi tambe jema yalma so ta understand kama he content ko na repair kama ye to ashe jin pia mu sunsun bali o te pa adam le rezo he da kunyela ngun baza sa da sa fele o ba des talent chez o te pedi so mala ba ta ba tun yara ban yaban dira wadi ba ta men ko ba wata politician so ntuba sini na za ka boy be wiya ban dira wo zo so gba te yanzan ape ban dira wo patale nyele poekati chapsi mbwana te nkota opportunity ka laptiege dagbanza ban womde dagbon FM Saturday 17th jo katina chapsi entia na we party 17th dan da kati nansi ma suna on wo solo ndozo yen mera konton kamgumda ji mo dal barka tesa mo dal barka program mo dal barka mbor mene zanchang na ombe son kan kwa 50 tickets kariye program mo dal barka ndozo en bolan namba lo kam za sa ka ay kube ko ma yel man be pie zan ticket na ka ndam ton ku jion no ku isi en kam na san direct atap son hala ka sana ra kana na chimba bia fon na chimba bia yan zan taba tap son ni yeshamba ban ka ta zana za en listening ma to zon sur su kam za sa pasara na chimba nin kura su kam za sa ta dagban za sa ta takan zan wa domin nyona ma haba shabatunya kamera shetan zan ma sinima ma hale recently ndani Nigeria movie pale she ka mar on set ka so mar behind scenes kan civil no phone kan ya haben user margin shama tan margin ma ra garba kan ya Nigeria da ku biyan phone won da zoro wonna kama ya tan nan ta ya targa to mi ka to tudun wona ta la'anda mu gubra tra lango Ghana most beautiful engine lwe ka lango kama kasi nye nabazana lango ka gadam nye nabazana lango ka gugul shi pa kana shu gudwara api to ngoma gubli ya lan luya bob ganye ya ta ko non ma za inina kata marchu ya son ya takata ya takai dozo akube lo kam za ka bo na tap son tikiti yanga nye 30 Ghana series number nye la 02444 02444 ma debata 02444 567 54 02444 567 54 I could be lola comes asa ka bolma zan ticket hadi nye ticket kwelle nunu pam ka ta kwalata domin kulbor na so comes asa ra nyela sinima kanye bamma behmani pa zusha
Poi ka ti chapsi mbo na zan freestyle zan tuma ka ti chapsi pasel mu swang las ti chama zama tuma za saati nana tum de tun shel ngo mmire tumbo solo ma za saati nere asafele nguna ba sama kwane zama tuma za saati nere larmanje ka belar ka bni mara de zokam bor nan zan pe kanan so kam za sa mbo mfanga nere yenye bwen mer nguna ndi yembiam ka fata banku nere yenye politician nguna ina bol mala ata yisa dire nan kayen piara yelana don nguna abdul basit kulkire dire nan kayen der na mi bonlong yije na assiste na boss entable yere yen piam nguna ndi yembiam kama rafe grandpapa nere yenye young investor don nguna oxygen my time kaminyen piata nangda za fele sama kusi son kan to nan da shel mangba mi banang da sokam nan da shel man kuzala gama anzala gama sama kusi nire yempi mabi samba nodi yenyela sherif la mela nire nye scrap di la ngumma swag danguna alaji ayana be kamande alaji swale sahana bien nire yenye bidwara pasar mambi nguna ajiru kaya nire yenye la hazla palma zo nguna met computers kalmenan kanye tweta za fele lana Samakusi. Alright, so poi pauka pai awon so damlema nyala beba pre Samaro aka Samakusi SKA Samaro wanda o swele kate dwele zonga dapsino me de table de amfana nyala ben shao den yina de puna o nyala ne so make revelation spam kan de table ne de pregele bien anabo wumle lo shel pour shi o make la revelations ma pema tien suhme ti wumu ngoma ye to shanga bere puna ne te gaham yihele nzam pahte biago pune karna to sonte te dunia ji pune te ka sahen satma kan lanzan ka pu pam ka paso kamza sa kan na ndi so ye bakwe dembala ma nta tanda jila fa baba ira nyela ban tabson pam te pu he pam ka pae afa baba nan zano zane kan no so kamza sa na ndi so go to ama de na ba ya agbanan tu ntabson aya targa ka ba shakam chang venyelanga yulbo la Adams Abubakar Alasan Bolma teacher Onga, the only teacher on radio. I belong woman damle. Alright, so maybe sono buarne o bang machine ma sakuru machine ma fa baba daleme 2,000 plus. Mblanti exact amount ma, but 2,000 to 3,000 thereabout in yele. But mblanti exact amount ma njene yele ka dabanon yama, but the year between 2,000 3,000. On zang la shele zanda la tata sakuru machine ma balakata suhur na cheka da du'a dalir kara dan garlala zanto na nir kamza hangun yihe kubo janjan ka da yipulo in chapsiya shela atalata dale kan pianata zang yel kurla saha nzanta mpaga sabre kan tianata zang dagban chat mpazon dale kan lan labna ne nsole program ne zan pour son zanti DJ Red Dollar won yul majina da la fi kimbash nye won tapson kajima chan venyanga kan pour son zanti square don logic anyala won tabre sonda saha ma ne sa ta shele mbongo salam